Ni Aikari na andu a wendi mwega kugitira maria maturigiciirie kuma kaunti ya Laikipia mehotorete gutigirira Aikari a kaunti ino manywa mai matheru makiuga kionereria kiega ni rũĩ rwa Nairobi ruria matangienda njuĩ ciao cihanane naruo. Umuthi makinyire itura riri mena mwihoko mwati mahanda miti ino ya matunda turia nime turia tukoretwo tugitema miti iria handitwo hugurururu-ini cia njuĩ cia Likia Nanyuki na untulili mona matunda nimegutiga gwitira mata miti iria i hakuhi na njuĩ ici. Hari undu turokire naguo ta storm turona miti iria ya rũĩ ithiĩte ĩtemeangĩtwo ĩgatuo ngũ na ĩngĩ ĩgatuo mbaũ. Turona tuhande miti ya matunda thutha weyo nigetha miti ino ya matunda ihote gũkaũconi miti iria ĩngĩ nigetha andũ aya marĩ haha marigainie na rũĩ mona nĩ itunda mũndũ agũthiĩ gũtema nĩ makũhota kũgitĩra rũĩ na magitĩre miti yao. Rĩu miti ino turahanda haha tũmahe na ĩrĩa nayo ĩgitĩre ĩrĩa ĩ rũĩ-inĩ nigetha rũĩ rũgĩe na canopy. Ahandi miti ino marauga itua rĩrĩ ningĩ riumanĩte na wagi wa maĩ hĩndĩ ya ng'aragu, makiuga rũhonge rwa kũmenyerera marĩa maturigiciirie nema nĩ rwagĩrĩirwo kũgitĩra njuĩ kumana na gĩko kĩrĩa kĩraumana na mĩciĩ hamwe na tĩri wa mĩgũnda. Itasaidia katika jitihada za kuzihifadhi hizi mito, kuzilinda kutokana na uchafuzi wa ukulima na uchafuzi wa kutupwa taka. Wakati tunaendelea kuchunga miti, pia kando ya mto huo tutatengeza barabara iwe kama garden mzuri ambayo ukija kutembea unapata ile scenery nzuri ya mahali ambapo pamekuwa conserved. Alafu hiyo miti wanapanda ni miti friendly kwa maji kwa mto. It will conserve the mto. Na matunda hiyo miti wanapanda kama avocado na hiyo nyingine itasaidia watu wetu hapa wale wanakaa hapa Likia market watakuwa ikula. Nona gukiri uguo kuri Aikari aria makite hakuhi na njuĩ ici undu uria thirikari irutite mukana kurio ikiuga makinya ma gutigirira Kenya ni maikara mita 30 kuraihu na njuĩ ni matio makiuga njira iyo no engigitira maria maturigiciirie. Na ukijipata umesonga kwa mto, tunatoa onyo mapema kwamba utoke kwa sehemu ambayo ni public land. Mto na sehemu 30 meters up to 30 meters hiyo ni sehemu ya public ama public land na raia hawafai kuencroach. Riu thirikari nene kinyitanira na thirikari cia kaunti ino ya Laikipia yugite oho ni kugitira njuĩ na njira ya gwaka rũgiri hugurururu-ini cia njuĩ icio inya. Wakati mwingi tumekuwa na malalamiko kwamba wakati wa kiangazi mvua inapopotea wenye wako chini ya mto hulia sana, wakasema watu wenye wako juu wameweza kukaa kwa mto na kudivert maji. Ni kuonyesha wananchi ati waweza hifadhi riparian na njia ambaye yaweza kukunufaisha kwa kuongeza miti na pia upate mapato ya chakula na mapato ya pesa. Ni kitu ambaye inapatia mwananchi wa kawaida ownership ya maji. Hii maji ambayo inatumika hapa, wale wako hapa ndio wanatumia hiyo maji na ndio wako na jukumu ya kuona ile maji wanakunywa ni safi. Kiribotera Inooro TV yataka muitiriri wa Wangari.